از دمکی دو درێژ به پێغەمبەری خدا تاریت و سلاوین خدا لێبن رامام. لێبەلێ ji ber heyayê ku min li huzûra wê hez dikir û tezîm û xatirê mezin û dilê xwe da ji radigirt, min nikarî serê xwe rakim û terter li rûyê me nûr mübarek ev seyir bikim. Heke îro ji min ra bibêjin, vesfê Resulullah ji me rê bide. Vê bêje ji min bawer bikim, ez nikarim ji vê ra bibêjim. Rûyê mübarek û pêğemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem yê ku îtimad û huzûr dîda mirovên hevirdûra xwe ji hemû rû çehreyan sipehîtir û temîztir bû. Abdullah Kurê selam ku yek ji alîman cihûyan bû, dema pêğemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem hicret kiribû, hatibû Medînê, ew bi mereq hatibû cemaetê. Çi dema li vecihê mübareke ve meyzand bû gotibû, ev rû hiç diravan neke û Müslüman bibû. Lewra spehîtê heybet nûraniyê û letafetê de devî, di ast û derecekê ew qeder mucizeyê bû ku ji bo nîşandana ku ew pêğemberê Xuda ye, êdî ihtiyac bi delîl û burhanekê dîn nehiştibû. Dema pêğemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem tiştek arzû nekir û ev li xweşiya wê nediçû. Di cih da vê xwe di simayê wê de şandî dida. Her wiha dema tiştek di ecband û ji hez dikir ji memnûniyeta wê dihat hezkirin. Di cismê nazîfaneyê wê zindîtî heyayê şermûkiya zehf zed û ezîmekê pir mudhîş pewrê kum dibûn. Nemumkîne mirov bikare qurbûna rêqetin, nemumkîne mirov bikare qurbûna rêqet û tenîkbûna qelb û dilê wê îzah bike. Heta tu bibêje bes, di rûyê wê di nûra melahetê da xeberdana wê selaset herkbarî. Di reheket û bi zavên wê da letafet, di lîsanê wê da telaqet, di pêv û kelîmeyên wê da fesahet û beyan û vegotina wê belagetekê fevqelad. Aver tu zedayê adeta hebû. Vê xeberdana fizûlî zêde nedikir, her peyva wê hikmet û nesîhet bû. Di lûgat û ferhengê wê gotegot amalayanê tişta ku mirov eleqadar nedikir nebû. Vê her kesê ra bi qasî eqil û îdraka wê xeber dida. Ew mirovekî mulayîm û mutewazî bû. Di kenê wê qehqeha û zêdegavî nebû. Ew tim daîm rûken û dewlîkem bû. Mirovekê ku ew ji nîşka wê didît, ji sax digirît. Mirovê ku pêra axaftine bi ülfet û sohbet dikir, ew ji dil û can jê ra dibû dost û aşiq. Vê bi qasî derecaya wan riz û hurmet ji ehlê faziletê ra digirt. Vê zêde zêde xatirê eqreba û lazimên xwe digirt û qedir û qîmet dida wan. Vê çawa danûstan muamelaya baş bi ehlê mala xwe û sehabiyên xwe ra dikir. Aynivîsan ve bi rifet û luft muamelaya baş bi ensanên dîn ra jîk dikir. Vê zehf zedekir ku qîmet dîda çakar û xizmetkarên xwe. Vê çiva xarin dixwar û çilê dixwar dikir. Hezretê Cabîr Xuda jê razî be, di barê wê da wiha dibêje. Dema tiştek ji hatî bexwestin ve hiç negotiye na. Ew kesekê wisan bû ku jî her kesê behtîr diçû serdana xizm û eqrebayan xwe. Vê jî her kesê zehftir şefqet û merhemet li xelq û awaman dikir. Vê jî her kesê pirtir muamelaya xweş bû mirovan rê dikir. Vê jî her kesê behtir xwe ji exlaqê nev xweş diparast. Ew ji her kesê zehftir xwe edeba baş û exlaqa xweş bû. Vê digot roja qiyamete di teraziya mu'minadan tiştekê ji exlaqê xweş girantîr nîne. Xwedê Teala ji mirovê ku her ketin kir dike û xeberdanê pîs dike, hez nake. Pêğemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem di ehd û wede
خدا ثابت و دگوتنا خو صادق و درست بو. او جحلا اخلاق اقلو زكاوته ویجه همو مروین چیتر اخلاق خوشتر با عاقلتر و جرتر بو. او جبو هر چورامده و سنایان لایق بویه. حزن و خمگینی آوه دائمی و تفکر آوه بیناوبر بو. هکه او ضروری بویا و هیچ خبر ندادا. خوشبونا خبر ندان آوه زحف دریج دوام دکر. دماوه دست به آخافتن ایک دکر. حزن و خمگینی آوه دائما تفکر آوه بنابر بو. هکه نزاروری بویا و هیچ خبر ندادا. خوشبونا دوام دکر. دماوه دست به آخافتن ایکر او دنوی ده ندهیست. لی او تمام دکر. بگلک مانه ده چند پیوان دا برهف دکرن او نیسان ده گوتن. یعنی او پی کمکار بو. پیوین بی یکو بون. نجی لزوم زده تر بون. نجی جی احتیاج کمتر بون. دگل کو او بو خلقیت خو مروه که نرم بوجی. لیبل دیسا حتی تو ببیجی بس او بگرانی او هیبت بویه. افج بو نفسا خو بخو هیچ حرس نبو. لیبل دما اعتراض لحقیه دهات گرن یعنی جه حقی دهات بن بکرن هنگه او زف حرس دبو. دما حقی دهات بن بکرن حتی حقی نهات جیه خو هر ساوه بردوام دکر. لیبل دما حقی بی حق دبو او دیهات جیه خو. هنگه دی جیه و سکوتو آرام لسروی زالد بو. وی دبارا تشتکی بشخص خوره آل قادار دا. بروانی جخو ندکر او بیتی کسی او ندیکت نقاش او پوجونی. حتی وی دستور ج خدای ملکا نخواستا. او بئیز ند چوین ماله. دما او دهات هندوری خانی سعادات ویجی مدت آمانا خویالی مالی دکرسا قسمک جبو عبادت کرنا ج خدای خورا. قسمک جبو درباس کرنا بی مالباتا خورا و قسم سیاسان مزن مفخر کائنات لسر مسئلهان کو ثواب وان هوی دکر. خبر دادا او لسر مسئلهن لدروای وان ندی پوی. دیوان صحبت آوی داوچ و محبت دابون. دما او دا آخی وی مروین لی هاویر دوراوی وی لوجیرا دبون حیران او بگهدکی لی گهداری دکرن. صحابین پیغمبر خدا دیرت و سلاوین خدا لیبن. جی او حلا ادب حضور کو دا صحبت آوی او دخستن بن پرداخو جویها افاده کرنه. انویلو بی سکونت درونشتن هر وکی کل تیرک لسرسره مهبا ادب و حیای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. اوقاس خدا صحابیان وی دادی دا خویا کرن کو او گرانی یکی مزن جوان ریچه دکر. بی پیرانی جرت ندکر او نویری بون پرسان جی بکن. جبر ویی که واند دلی خود جی خواره دگود. خوزی کوچرک جی چوله ویرا. پرسان جی حضرت پیغمبر خدا دیروت او سلاوین خدا لیبن. بکی او جبو صحبت کرن آوه بوسیله. ویجه امجی فیزو روحانیه تیوه استفاده بکر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درجاهی حیات خو تیویدا هر وکی عابدیه که صامیمیت که بو. چه دلدلی ویدا هبو وی او دگود. چه دلدلی ویدا نبو وی او ندگود. او به اخلاق خو هر وکو قرآن که زندی او جاندار بو. تشتکو وی خواه نکربا جغیر خورا ندگود وی بکن. تواضویا امدهاتین تواضویا نفس بچوکیا رسول خدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم ده زمانه که زف کرتون دائره. اوقاس امکانو درفت کتن دسته وی کولی دنیای نممکنه او بکون دسته پادشاهو قرالکی. دگل کوی وک سیدا او پروردکاری ایدال دل مروان فتح کربوج. لدی ساوه بری خو ندوان نیمتن مزن دنیای.
evin ku li her lingên wê hatibûn raxistin û danîn û wê li ser vê heyatê xwe yê mütevaziya berê berdevan kir. Ve her wekê berê jiyana xwe bi avayekê sade û faqîrane di. Vê ûdeyê xwe ya ku ji kalpîçan hatibû lêkirin da berdevan kir. Ew li ser şîltekê radîza ku ew ji pelên qesb xurmeyan hatibû daxirtin. Vê çil û bergan besît li xwe dikirin. Ew heyatekî vîsan sade û feqir dijiya ku ji heyatên mirovan